छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब संगदरी बारे छिसा आतकन यको ख प्यामो वेगला नेपाल सम्बन्ध निसना दिले रे ख होला वो निस नेपाल सम्बन्ध निसौए ल्युने छौ किमदन्ती झन्याना खासना चाहिँ लु फि चाहिँ लु इ हिल वे लु पाखे चाहिँ लिपा वेगला अबले पि ट्यासा लान्छ पि नेपाली जनता चाहिँ ट्यासा मुक्त याना चाहिँ सो नुगु सम्बन्ध पलिस्ता यान्दिल त्यो चाहिँ बाखा चाहिँ याना तर वे कइपटी चाहिँ बाल्यकाल गेछ वेक गेछ गटिछ गब्ले मन्टरहरु परि खण्डा चाहिँ छिसा यो चाहिँ मैनना अब म यो कारण छुजी फटाले गु इले संगदर शाखा जीवित दनी वो इ नेपाल गायो तस्कै गंजा गोलो डामोदल इ चाहिँ जजुन खनी नेपाली इतिहास है वो इ या विवरण ने बालक मरो अबले पि राजा महाराजा ते नाटक न बालक छिके मरो ओके इतिहासकार ते सा वो इ या त चाहिँ नेपाली इतिहास छो हाकुको पिरियड डार्क पिरियड हटाउ या इतिहास प्रस्तुत मौजु कारण छारासा वो इले चाहिँ नेपाली लिच्छवी काल सुरु जिया बन्न जिया चाहिँ मध्यकाल सुरु जला वसे न्यतको नेपाली राजधानी चाहिँ काठमाडौँ ढेटौ वसे वयले पनि नेपाली राजधानी खोपे जोन ओ गे जोने झन्त थाम फो नेपाली राजधानी चाहिँ येनो खोपे गब्ले गेना सरे जुल वो थाम फो किन ओ नेपाली राजनीति तस्कै गन्जागोल वो गन्जागोल जो कारण नाए नेपाली अर्थतन्त्र न भजंगसन अर्थतन्त्र ठुडंग भजंगसन कि मनुटेके चाहिँ राष्ट्रिय पुलमाउ झटका मरु त्या कया नेमाउ ओके फुके चाहिँ मनुट रिने टुटुलमा डुबे जसन अयो इले चाहिँ छम अर्थतन्त्र सेन्चौ इले राजनीति सेन्चौ इले अचानक चाहिँ छम पात्र गुम चाहिँ नेतृत्व या फम्पटी राज्य शक्तिले प्रभावित या फम्पटी छम चाहिँ पात्र जन्म जुल गुमेशो नाजे संघदर जुल वेकला चाहिँ थके दु सम्पत्ति पाखे चाहिँ अबलाई भी मनुटे त ऋण मुक्त या त ऋण मुक्त या जुइ साथी मनु त स्वतन्त्र जुल स्वतन्त्र जुइ साथी अलि राजनीति हान सक्रे जा नेपाली राजनीति सब गटिकाला ओके वइले चाहिँ नेपाली राजा महाराजा त्यो नाटके प्रस्तुत मजु इले सम सर्वसाधारण संघदर शाखा नाचको प्यावर गाड्यो न महत्त्वपूर्ण खखाव जुजुबिनो नयाँ प्रस्तावहरु प्रधानमन्त्री रेमसु मन्त्री रेमसु रे मोसु इले चाहिँ संघदर रेमसम सामान्य व्यापारी मनु नाच इतिहास प्रस्तुत जोड्यो न नेपाली इतिहासलाई वो महत्त्वपूर्ण खचे ख ओके वही पनि खलाइले चाहिँ फी चाहिँ लुई हिलाउ गाथाइ तर चाहिँ वो फी लुई हिलाउ यो दिउ कुबी खय त यो पट्या त या ठाको वन जिल्ला रे बासे वो मको खाइ तर संघदर गारै ब्रिटिस गारहरुलाई चाहिँ वयकाइ पनि जीवनी खनले झिसा चाहिँ लखु तीर्थै खवै लखु तीर्थ झिसा सिउ आना झिसा नाजा सुदे चाहिँ ज्यादा जोला वो लखु तीर्थ चाहिँ झिसा लुखु तीर्थ न ढा लु बावे पनि खुशी वो ठासे चाहिँ लु बावे दिउ किम दण्डी जको मखो बासे यथार्थ न ख खनि गदो नि वो चुगारहरुले छि चाहिँ पण्डित हेमराज साके थो स्वयम्भू मा चैत्य धाब्रे सफु चैतौ ठिकना खजि तपौबडी ओके सो प्रसंग सुगारहरुलाई चाहिँ वो स्वयम्भू एरिया गाटहरुले चाहिँ वो लुइपटी खानी दुबरी एरिया खनि गदो नि भो प्लाउ चाहिँ टिबेटन ग्रन्थ चाहिँ वो स्वयम्भू इले हिरा मोती लु बोइपटी खानी दुया चाहिँ बखान यन्दो दु तर खकी मगरिया चाहिँ थन्तो कि नोट सो देखा या वो सुगारहरुलाई चाहिँ तो झिल चाहिँ पुरातत्व खानी विभाग है अबले चाहिँ तो खड्ग नरसिंह राणा रहेपटी चाहिँ वो अधिकृत जसले तो विभिन्न ग्रन्थ चाहिँ थोठा से लु खानी दुगा तैत दउ तो खकी मको छ बुझाइ मैले या चाहिँ वेगो अबले इन्डियन पटी चाहिँ सम खानी विशेषज्ञ एजी ग्रीन झान ढाका रामपटी मनो समय सदल गव सदल चाहिँ अन थोठा से खानी दु खकी मको या चाहिँ उत्खनन ल्याक्सलगा ठोकले गाराले त सन् 1941 होला वो उत्खनन ने सबले अनि पटी चाहिँ थासे लु कोन प्यावला अनि गुली प्यावल गाराले चाहिँ 6 टन 1 टन अनि पनि लोटे चाहिँ 342 ग्राम चाहिँ लु प्यावल खनिगा लु चाहिँ प्यालो दु जजन खनि तर नित कारण वो उत्खनन चाहिँ यहाँ बाउन छटा छुगारहरुले वो लु ढाके प्यावल गर्ला छ स्वयम्भूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भाषा जुन अवस्था चाहिँ त्यसै कारण अबले पनि धार्मिक मनोटेसँग चाहिँ थो उत्खननलाई याजी मखो त्यो सो सतल मेउखन छुगारहरुले चाहिँ 1 टन चट्टाने चाहिँ 342 ग्राम चाहिँ लु लिरु चाहिँ तस्को कम गर्दैन हो
वो उठखन पट्टि वो मु साई मक्का उठे चाहिँ उसे अपो लु जसा साइड चाहिँ वो उठखन न्याउने जी यसै कारण वो चाहिँ जित वो के छुके सिडो गरा चाहिँ स्वयंभू ज ख चाहिँ लुयु खाने दुइबडी ख चाहिँ वो इतिहासै चेटौ जो खमखो वो चाहिँ उठखनन पाखेन सिडो खजला वे स्वयंभू ज ख पाखे चाहिँ सब खुशी बावे दुगा वो खुशी रे सुगर हाले स्वर्ण बटी गराएको वो खुशी बावे गनवे हाले स्वयंभू ज ख चाहेला वो खुशी चाहिँ लखु तीर्थ या विश्वमटी खुशी चाहिँ लग जाएको खुशी सुवर्णपट्टि रहेपट्टि सुवर्णपट्टि खुशी घण्टालको विश्वमटी खुशी लग जाई वे ठाएर चाहिँ तीर्थ चाहिँ वो तीर्थ चाहिँ लखु तीर्थ का झिला खुशी स्वाटकी तीर्थ माने चलन पनि उके उठासे चाहिँ स्वर्णपट्टि खुशी चाहिँ लवै उ स्वर्णपट्टि खुशी हो गएर चाहिँ लुयु खानी चाला ओ जो कारण वो खुशी चाहिँ लुयु टुक्रा चाहिँ दुका ओके वो स्वर्णपट्टि खुशी जो विष्णुपट्टि लई स्वाई उठासे यदि जज उठने न सोलका लासा अन लुयु कन चाहिँ प्याउई के संगत गाडैपट्टि चाहिँ खुशी लुयु कन पिकिया मिमपट्टि व्यापारी जचना ठोक प्रश्न चाहिँ सिधो थो चाहिँ खुशी चाहिँ लुयु कन्डुर गाडैपट्टि ख छिटो ठो सुन कोसिर गाडा खुशी उठासे न चाहिँ लुयुपट्टि कन्डो छु वर्ष न्यटिनी उठासेपट्टि फिल क्या लुल क्या गा चाहिँ लुमाले गा चाइना चाहिँ छ मिसिन न नेपाल छ खनेको त नि अनि लुल क्या चाहिँ वो निजोर गा तर वो मिसिन चल्या मजुलो अठे सिरे भन्दा तर आटकन चाहिँ अमेरिका युरोपपट्टि विभिन्न ठासे चाहिँ तो गोल हन्टिङ या छ या चलन र गन चाहिँ खुशी छि वनी खुशी दु ठासे ढोपला वनी निमसुन चन्यो चान हिलो आनन्द चन्यो अहिले खुशी हुना चाहिँ छाल्ने हिँड्नु नि लु चाहिँ वो फि चाहिँ छाल्ने ना चाहिँ लु पिगा वो लु फुक तले ट्याक्स फुला चाहिँ लु ठहर के हो अयो चलन चाहिँ आनन्द नि गोल हन्टिङ या या नि के चाहिँ खुशी चाहिँ लु पिगा लु कन पिगा चलन दियो ओब्लेन सेन दु आटक न धनी संगदर चाहिँ अयो जायना चाहिँ ढिवा कमेन्टपट्टि ढिवा मंगट नपरि छम महाजन खरियो प्रस्तुत हो के एना कमेन्ट अब ढिवा चाहिँ तर सुइन्डल वेग लगाडाले एना कमेन्ट अब ढिवा या काजको मोज मस्ती मयासे देशलाई खर्चैन बेलो उके संगदर शाखा पनि तरुपट्टि चाहिँ योगदान जुगादाले थयो व्यक्तिगत सम्पत्ति राज्य ज्या खर्चयाना देशले चाहिँ प्रगति ल्याए राजनीतिक चाहिँ स्वतन्त्रता ल्याए वा आर्थिक स्वतन्त्रता ल्याएको ह्याकल वो चाहिँ अहिले न झिसा सेका काममा छ चाहिँ पक्ष चाहिँ ख के उनी जजले थोइ जजले न छिटो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालजी चाहिँ छोडेदिल गए संगठन लगाएपछि देशभक्त वो समाजवादी आन्दोलनसम्म अग्रणी ख थोइ मुनिटेसँग कम्युनिस्ट कांग्रेस समाजवाद साम्यवाद विभिन्न गुट छन् नि वडुले नेपाल 1144 वर्ष झ संगठन या रंगो जजुन खने तरमपट्टि समाजवादी नेता नेपालले अबले दे रंगोल खने ओके वो चाहिँ आठौने नेपाली समाजवादी आन्दोलन न नेलवा ख तक तैदिला ओके संगठन शाखाए बारे झिसाहरूले वेगला नेपाल सम्बन्ध निस्वना दिला त छि तरो लस्ताय खय खय खट ओके नाप्न पाउ वेगला चाहिँ गु देशु लागि खय व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत अर्पण या गु ज्या त तरोपट्टि शिक्षा छ त व्यक्तिगत शिक्षा न ख राज्य लागि न शिक्षा ख राज्य वो अयो नीति चाहिँ यदि कार्यान्वयन नेटका लासा देश थौयो चाहिँ नेपाल गरिबी अवस्था चोन्माली मको त्यो चाहिँ शिक्षा चाहिँ संगदर पाखा चाहिँ काम चाहिँ खण्डु ओके गुल्खे मण्डसन छोराई आना इतिहास अध्ययन में संगदर रहे पनि मनु दुलाकी मर्न गाट हैपिन दु संगदरी बार इतिहास प्यामोर गाट हैपिन दु वास्तविक ख नेपाली इतिहास अस्पष्ट जो कारण संगदरी बारे यो चाहिँ ख प्यामो त अटे खसा न संगदर गाट पनि आया व्यक्ति मको ओस विचार ख थै पनि सम्पत्ति राज्यलाई खर्चयामा तै विचार बिमपट्टि मनो अहिले उयो सुरुवाती रुपे छु सम्बट्टल गास थै नाम टे मको राज्य नाम सम्पत्ति रिपट्टि अयो विचार बिमपट्टि मनो एम राष्ट्रवादी मनो थौ नेपाल सम्पत्ति झिसाते नेपाली राष्ट्रिय सम्पत्ति खर्गा गर्वैन धाफिजम कारण छु त्यो सम्पत्ति नाय नेपाल जो कारण खान त्यो सम्पत्ति ना चाहिँ यदि चाहिँ संगदर सम्पत्ति जो खर्च झिसम गर्वैन धाफै मको नेपाली नाम सम्पत्ति जो कारण झ धाफै जुन वे कारण राज्य न बाध्य जुल त्यो सम्पत्ति त नेपाली राष्ट्रिय सम्पत्ति हर बाध्य जुल त्यो ना मेमेउ सम्पत्ति जो खर्च राज्य सायद उली चाहिँ अग्रसर जी मखुजी नेपाल ना जो कारण राज्य न बाध्य जुल ओके संगदर शाखा त चाहिँ छिसा उरुप हनु उपयुक्त चाहिँ उरुप हनुमा आवश्यकता दु उयो चाहिँ को ज्ञान दियो लागि आठौने पाठ्यक्रम संगदर बारे चाहिँ त्यो याने जोंदो वेकै शालिक त्यो अर्थ चाहिँ वेकै तपाईँ प्रेरणा क्या ख ठोठासे चाहिँ सोच खाइ नाए नाप मेवे ना दुख छु ना हिला छिसन्ति संगदर उद्यान ल्या नाते
ओके नाप्नमा छि पोलामा मेरो विद्या सुन्दर साकेजी पाले संगत ये चाहिँ छौ सालिक हिसाब सके ज्याजल वो पाखे हिसाब प्रेरणा प्राप्त जल देदसा छि थे मुनि खन्छ न के थुले गाउन संगत यात हने देदसा हने वो हना हनियो अर्थ वेका चाहिँ छाटा स्वा देसाउ जको मखु वेका ठगु लोक कल्याणकारी जा पाखे प्रेरणा का जा या माली छिगो जिगो जिगो जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा YouTube